Hello computer users, abenshi mukoresha Microsoft Word hari ibintu byinshi mutazi kwandika muri Microsoft Word, cyane cyane by'umwihariko nk'izi emojis muri kureba kuri screen. Hari abantu benshi cyane batazi ko bakwandika zino emojis muri Microsoft Word. Wenda mushobora kuba musanzwe muzikoresha ku zindi social media, ariko ni gute wakwandika muri Microsoft Word izi emojis uri kureba. Kuri screen hari emoji ivuga ngo no smoking area, restricting abantu kuba banywera itabi ahantu runaka. Hari indi emoji ya stop iburira abantu guhagarara. Hakaba n'indi emoji yerekana ko ahantu hatemerewe gukoresha telefone. Izi emojis n'izindi nyinshi mugiye muzi izimeze gutya. Ni bangahe bashobora kuba bazi kuba bazandika muri Microsoft Word? So uyu munsi ngiye kubigisha uko twakoresha zino emojis cyangwa se uko twakwandika zino emojis dukoresha icyo twita Unicode. Unicode no bishobora gukombininga characters ukaza kuyakonvertingamo zira emojis uri kureba. Unkurikire nibyo ngiye kukwigisha hano. Yes, turatangira gute sasa? Reka dutangire kuri emoji ya mbere ivuga no smoking area. Yes, reka wenda nsibe iyi ngiyi, nsibe ni iyi ngiyi. Yes, ni gute nakwandika emojis hano kuri no smoking area nkoresha icyo twita Unicode. So ukurikire hano. Uri Unicode iza kubyara iriya emoji ya no smoking area, urandika 1, wandike F, wandike 6, wandike A, wandike D. Hanyuma numara kwandika ya magambo uraya selecting just like this. Numara kuya selectinga uje gukanda shortcut ya Alt plus X. Nukanda Alt plus X urito ufata ijambo i Unicode uri convertingamo ya emoji. Kurikirana ngiye kubikora. Kanda Alt plus X. Urabona ko nkibikanda still mpise mbona ya emoji ivuga ngo no smoking area. Yes, twagiye kuri emoji ya kabiri cyangwa se sign ivuga ngo stop. Unicode ibasha gukora iyo emoji cyangwa se iyo sign, urandika 1, wandike F, wandike 6, wandike D, wandike 1. Ko twabikoze ko ya mbere n'ubundi numara kwandika iyo Unicode uraza uyiselecting gutya nuragize kwande zanyu gute iza shortcut Alt plus X. Urabona ko nkimara kubikanda mise converting ya Unicode mo ino emoji ivuga ngo stop sign. Twagiye kuri emoji ya gatatu ivuga ngo no mobile phones allowed. So ni ihe Unicode ibasha kubyara iriya emoji ivuga ko nta telefone zemewe gukoreshwa hano. So urandika still n'ubundi 1, wandike F, wandike 4, wandike F, hanyuma wandike 5. Nanone nk'ibisanzwe urariselectinga, numara kubiselectinga ukande za shortcut Alt plus X. Urabona ko ukimara kubikanda uhita ubona ya emoji irimo telefone iri mu kaziga gaciyemo akarongo. Kavuze iki? Kavuze ko no mobile phones allowed. Yes, iyi video nimba uyigushimishije uke kumfollowinga kuri account zanjye guys. Abantu ndabizi ko bari babizi ni bake cyane, ariko nizeye ko musobanukiwe kandi bigisha kandi ko ubwenge. Murakoze cyane kumfollowinga.